fa. Ali bi Mohamed ma wuli folo. Allah. 10h c'est là comme avec Rigan Erga Dalo. Ni ba nye du kono kaba. Ni dani ero Erga diga wuli. Danga di du sa wi ndali do ate purunya ate puru para purunya. Ni mana puru ngada mo beklan. Ni ka do ale bata Mohamed fe kumina. Ite wuli ka do yere. Na furu ke nyogo na kamale ni koroba beni bolo eti sika fuchi ki yere. Ni re dabal bana atanye ni. Kuma te kata sa dogon me dogon ne begi adu beta depuis ni chegoro baba afa bani won ni nyeji boral me ni bi Mohamed fu wala wo parce que ade ni nyeji Mohamed wala isi nse wala ni na fi na mi ga kuma na sisa bashi tila gon isi to gonyena bashi foi te ala ga kile here dama ta toro sego tangi sababu juguma ya rabbi ya malaga musufuru gonyi manoga ala ga barada onoga ala ga nafulo onoga se amina nego jugu sabo ndo adale do yo adale mu goronto la ali bi nara willa ale mu goronto an sababu lo ayi to yo dun na fora kale nyugo na kamale koroban nyama kanga sorari willa na le gorodo kan ya dogo ni kun nara dawali bana ita to alama anga la ba bo nyugo nga so ngono yo parce que mo goti ni jugu sabo yanyi ale mundi modeli ne bolo Mohamed ibna tabarala inchin baraji ala ga chama inchin baraji ala ga na taro la mule ala ki kisi kere kere ma ala ki kisi sitane jugu toro ma ya rabbi ya ma amina ya rabbi nse ini mo sore dami be ala ga na mo shika wule ke man Fatima ta ga wule divini fage banan be ga dubere ta wallahi Mohamed ni chen barajala ki sara Allah dem sen ni rek len wone ga fen kon na begi ni ma wuli alibi ni laba bidan kunde o fuwa dieti kolokolo ya no de kamali woroto alibi ma wuli wallahi ni klala na ga sura ma wuli beta memi ngala ni baro min danga dia be kar ka wala bi na fora e do wonni be ga febe ge jugu sa ko saraka dege e dale ne do soko no tinto fa be lamba be be lamba ko mane dale le blam ay ko na muso ga fem bla ko no sada to ni man ko rasa ini Fenge mana cema kono mana tahu itu tadi mesti mana fenge tu. Mansong. Ni eu beli kumari ka bos no hala kumani sogoma. Munje na bajan sogoma. Ni eu beli ere enyo kona kamali ngoro sanfa dufa. Enyo kona ke John bolo ko tise ka nyama sai. Bozo e bine faga ni sonje ko ne be dusuka sila ni so ngono e ga dusuka shilo. Nse ni sogoma mungera. Nimi kan nega mal nejul awala kay kan wafla nejul anyo wanjul buan aya nyo wanjul buan ay woda fone na dura nyo wanjul be buan aho danga diri do di abora kan ni masa atara ka bara rotal parce que eta nyo kona tuko iba fo ko duindanga beri tene do kadi ema nyogona kamali ngoro sanfa dufa nyogona be John bolo ko ti mone bo afana balasa aw fakete amno ali ebi to min dun duingona ala che Mohamed de wasa itimiri wa bozo itimiri ikane ton chugala nyogona kamali ngoro be John bolo ko ta so mu go do dala ha shibe ga korba te fushi la ka kilingi daga suno jugu sago yala ni dala manya fa wakati na tugado wole fone yana wakati na tugado wole fone ne taro ka foko wakati be chugumina Mohamed taro wakati be chugumina kana ndinima ha manene Mohamed tekele nene Mohamed gajiga tekele ne la kala na ma ne be meche kala na
oh eklela kala Mohamed be jumena Mohamed de kala ila ate bara la ube ha apore yana ko afene te kala ila parce que abado ni be nyani mina abado ni be steke mina aba nyini kana dinema oh ko ebe meche kala ila o ebe meche kala ya de ti fezoro meche kala la ibi to ge danga na ibi se wo danga ke de no de e boza ni do re ge wa mi danga ligi ha nebe ge nyini ngasa ibe meche kala ite meche kala la Mohamed ko mena dinema inye bala ne juni afle wa flate aba boyoro wal ne ta nyini ga bororo agon ba nyini ga da akana dinema akera bi shwen ne ko akera be bara dige lo akera be sugo sugula danga di jugu sago ake me flata na ne ga fuita ma kad ne ga wari nyini tun washiri la kan yin yaji tale amma ni ne ga wari nyini sira jugu ga mena di mama ka nyini washila kana dinema o kuma ni be ga nyini glasire la Mohamed ya pe ka le be ga nyini glasire ni oni bo danga di wajulu ge tay ka ke misiri dala yamea tage misiri dala I wajulu ge nyonte ne de ne ge waju ka foke bi ni waju e nyona demseni ne ge waju ka foke bi ne waju ha est-ce que ele do abozo e de ne o be ne de ne ma ya fama ima fenya nena ibisa ga wulika next time parce que me flani ci fu itene danga di jugu sago ate pour para pour ya mi mana pour ngada mo bitlala e be mu di subi ha ala kana dusu gashi de no ga jem goshi na fura ne wolo babe ga ne dogoni musa ne binna fulu kama nga majigala beniga famiyal togodo basa tola kuma chama fonina akon di ko wari ni jeliya kan igana di masoma wa dengene ni na tele sa joyala mere ba do ne dogo ga wari ni siranga sira jalente me me do kay ala ka bon siranga ala ka kinne ni madam bela jelema même ma no ko ne ba do ne be dusu ta ka wari ni jeliya kan kana dima gi nyeji tene wa donna tala fane ibe kuma wara fa munen sitegeli ala hi na madam bela jelema Voilà, il veut faire mon cœur. N'importe quoi du tout. Moi, tu fais qu'un fait clé il veut barata étape. Il veut t'en être dans le monde. N'ala son éban famille. Il veut dire que nous avons baram d'amener. À la sega labambi. Parce qu'il faut être qui au cas kanganabi. Il y a famille. Ah. C'est ça. Mignon. Voilà, donc il va à Chigana, comment ça là. Il y a kurum glan kulima irana, anyana kun. Anyana. Ah ok c'est bien. Donc il y a glito fauna, mais na son sayama.